ඔබගේ බිස්නස් එකත් මේ ඇතිවෙච්ච ගම් වතුරට ආපදාවට ලක් වුණාද? உங்களோட பிஸ்னஸும் இந்த நடந்த ஃப்ளட்ல பாதிக்கப்பட்டுச்சா? එහෙමනම් මේ කතා කරන්නේ ඔබටයි. උங்களுக்காகத்தான் நான் பேசுறேன். දැන් අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු. ඇත්තටම බිස්නස් එකක් කියලා කියන්නේ අපි හැමෝටම ලොකු හීනවල් තියෙනවා. அதிகமான பெரிய ஆசைகள் எல்லாம் ஒருத்தருக்கு இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது. ඉතින් තවත් තැනකට ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් කරනවා වගේ නෙවෙයිනේ බිස්නස් එකක් කියලා කියන්නේ. පුදුම රිස්ක් එකක් අරගෙන තමන්ම දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා ගැම්මෙන් ආසාවෙන් ලොකු සිහිනම වාගෙන පටන් ගත්ත දෙයක්. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ஒவ்வொரு வருடமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் பண்ணி ஒரு நிலைமைக்கு வரும் பொழுது இப்படியான ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கு பிறகு බලාගෙන ඉන්නකොට ඇස් ඉදිරි පිටම තමන් හම්බ කරගත්ත දේවල් තමන් ඈත් වෙලා යන දකින්නකොට ඒක ඇත්තටම කියන්න වචන නැහැනේ ඇත්තටම. ඉතින් හරි දුකයි ඇත්තටම. මගේත් ගොඩාක් යාළුවෝ මටත් දන්න මගේ ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉතින් ගොඩාක් කට්ටියට මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. හැබැයි මට කියන්න තියෙන්නේ මෙතන இந்த இடத்துல எனக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம், කවුරු හරි හිතනවා නම් අනේ හැම දෙයක්ම මට නැති වුණානේ, හැම දෙයක්ම මගෙන් ඈත් වෙලා ගියානේ, මම lost කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම් මතක තියාගන්න, lost උනේ ඔයා නෙවෙයි කියන එක. ඔව් ඇත්තමයි සමහර විට කඩේ තිබ්බ ලක්ෂ ගානක අපේ තිබ්බ බඩමුට්ටු නැති වුණා. கடையில் விற்க வச்சிருந்த பல லட்சக்கணக்கு ரூபா பொறுமதியான ஐட்டங்கள் எல்லாம் இந்த வெள்ளத்துல போயிட்டு இருக்கலாம். பட் ඔයා lost උනේ නෑ කියන එක මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම lost එකක් තමයි අපි පිළිගන්නවා. මං කියන්නේ lost එකක් උනේ නෑ කියලා. ලොකු lost එකක් සමහර විට. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරමු. මේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට මට මේ හැම දෙයක්ම තිබුණාද? இந்த பிசினஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது எனக்கு இதெல்லாம் இருந்துச்சான்றத கொஞ்சம் யோசிங்க. இது எதுவுமே இருக்கல எங்களுக்கு. කිසි දෙයක් තිබුණේ නෑ මට. මට මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තිබුණාද? ඒත් තිබුණේ නෑ. හැබැයි අවුරුදු ගාණක් මං හදාගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට මට කස්ටමර් බේස් එකක් තිබුණාද? නෑ. மினிஸ்ஸு மாவை அதுனாகத்தது எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்களா, எங்களை பற்றி இந்த பிஸ்னஸ் இப்படி ஒன்று இருக்குது, இவங்க இப்படி எல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி மக்களுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் இருந்துச்சா? இல்லை. මටම කියලා සප්ලයර්ස්ලා සෙට් එකක් හිටියද? නෑ. ඒත් හිටියේ නෑ. ඉතින් මේ කිසි දෙයක් නැතුව අපි යම් හෝ මුදලක් එකතු කරගෙන පොඩි කැපිටල් එකක් එකතු කරගෙන තමයි ගේම් එකට බැස්සේ. ඒ දවසේ ඒ පටන් ගත්ත දවසේ අපිට මේ කිසි දෙයක් තිබුණේ නෑ. හැබැයි තිබුණේ සල්ලි විතරක් වෙන්න පුළුවන්. பிஸ்னஸ் பட்டான் அந்த பிஸ்னஸ் தொடங்குறதுக்கு சல்லி கொஞ்சம் இருந்திருக்கலாம். හැබැයි දැන් මතක තියාගන්න, ඔයා lost උනේ නෑ. ඔයා හදාගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයාලඟ තියෙනවා, ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එක තියෙනවා, ඔයාලගේ සප්ලයර්ස්ලා ඔයාත් එක්ක ඉන්නවා, ඔයාගේ සමාජෙ ඉන්න ඔයාට සපෝට් එක දෙන්න. අඩුම ගානේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න, ඒ දවස්වල පටන් ගන්නකොට සෝෂල් මීඩියා එක ඔයා කොහෙද හිටියේ? ඔයාගේ Facebook page එක, ඔයාගේ Instagram page එකේ likes කීයක් තිබුණාද? ඒව නැති වුණාද? ඒවත් නැති වුණේ නෑ. මතක තියාගන්න, මිනිස්සු ඉන්නවා ඔයාට බොක්කෙම්ම සපෝට් කරන්න. இந்த டைம்ல எல்லாரும் காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க உங்களோட பிசினஸை தூக்கி விடுறதுக்கு, உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு, உங்களுக்கு ஒரு புஷ்ஷ தாரத்துக்கு எல்லாரும் காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. தேவை நாங்க மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றது. අවශ්‍යම දේ තමයි මේ මම නැවත පටන් ගන්න ඕනේ. පටන් ගන්නෙ නිකන් නෙවෙයි. තිබ්බ විදිහටම පටන් ගන්නෙ නෑ අපි. இருந்த மாதிரியே நாங்க மறுபடியும் தொடர மாட்டோம். இருந்ததையும் விட பெஸ்டா வர்றதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நாங்க ஆரம்பிப்போம். කලින් හිටපට වඩා හොඳ විදිහට තවත් ක්‍රමානුකූලව ස්ට්‍රැටජිකලි තවත් ස්මාර්ට් විදිහට ඉස්සරහට එන්න අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පටන් ගමු. එක පාරටම ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න බෑ. පරණ විදිහටම පරණ තාලෙටම ඒ විදිහටම ඒ පෙනුමටම අපි බිස්නස් එක පාරටම හරව ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න, ඊට වැඩියෙන් අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. rebuild නෙවෙයි, rebuild better. Let's do that. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඒ දේ පුළුවන්. ඉතින් අපි විවසාකියෝ හැටියට, අපි බිස්නස්මන්ස්ලා හැටියට ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක අපිට අවශ්‍යයි.
දැන් ඔබට හිතනවා නම් අඩේ හරි දැන් ඔක්කොම හරි දැන් පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි කොතනින් පටන් ගන්නද? ඇත්තටම මට පටන් ගන්න පුළුවන්ද? எனக்கு மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாமா? இல்லாட்டி ஆரம்பிக்கிறேன்னா நான் எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கிறது? From where can I give a start? So now if you have that question, there's no problem. සමහර විට ඔයාලා හිතෙන්න පුළුවන් අද මං වැටිලා මට නැගිටින්න බෑ. No problem. එහෙම හිතන එකෙන් වැරද්දක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා weak නෙවෙයි. ඒක ඔයාලගේ දුර්වලකමක් නෙවෙයි ඒක. අපි මිනිස්සු අපිට හැඟීම් තියෙනවා. ඒ හැඟීම් එක්ක තමයි මිනිස්සු අපි ජීවත් වෙන්නේ. அந்த உணர்வுகளோட தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம். ஆகவே அந்த உணர்வுகளிலிருந்து கம்ப்ளீட்லி வேற போயிட்டு இல்லை எனக்கு இது செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு குயிக்காக வந்து ஒரு நிலைமைக்கு வர முடியாது. இட் டேக்ஸ் டைம், இட் டேக்ஸ் சம் எஃபர்ட். ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඔබ හිතනවා නම් ඔබට මේ දේ පුළුවන් කියලා. நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இத சாதிக்கலாம். ஏழும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னா yes you can and you will. Comment එකක් දාන්න yes කියලා. And let's go with the next move and let's see how best that we could help our fellow business owners. එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ ස්ටෙප්ස් 5 මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ කියන්න යන දේවල් ඔයාලගේ බිස්නස් එකට කොහොමද ගලප ගන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩක් ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ විදිහට அனிவாரியமா ඔයාලටත් பிராக்டிஸ் කරන්න පුළුවන් වෙයි. நான் முதலாவது பார்க்க போறோம் ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ். உங்களோட பிசினஸுக்கு இந்த விஷயங்கள் எப்படி அப்ளை ஆக போகுதுன்னு சொல்லி நீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணி கொள்ளலாம்.